Kambe khona lesi sikhathi esithi masifika empilweni yakho njengomuntu ukade uphakeme, ukade uzazi, ukade uzitshela ukuthi wena uzwa ngomuntu futhi ungcono kunawo wonke omunye umuntu ophambi kwamehlo akho. Kodwa lesikhathi esithi masifika sivele sifike njenge-lightning yokuduma kwezulu, sifike ungasilindele. Uyabona sithi masifika ubone ngisho lo muntu athi ungamboni, umbone engathi ubaluleke empilweni yakho, engathi angangasuka phambi kwamehlo akho, kanti ngesikhathi usazibona usanamandla ubungamboni nanokuthi uyini. Kodwa lesikhathi esithi masifika uzibone ngazathi wena usukhungathwe inhlupheko yokuqala yokugcina. Kukade ngesikhathi kunabantu abafuna ukusondela eduze kwakho bachilize, uzibona ngathi wena you are so much better than them and you can do better than them. Impilo yakho yonke uzofika esikhathini sokufa. Ungabadelela bonke abantu kodwa mshiye lo yedwa othi uyabona lo, I know mase kufika lesikhathi uyoba khona abeseduze kwami. Futhi akubonake bonke abantu abanawo le feature yokuba khona uma sekubheda. Most of the people uma sekubheda baqala bakubone njengesicefe, baqala bekubone njengomuntu ohluphayo, beqale bekubone impakamo yakho kade unayo, beqale bekhumbule izinto kade usikhuluma ukuthi lo bekade ethi kuthina namhlanje useyasidinga. Ngisho ungazibona ukuthi mhlambe uzophila forever or uzoba insizwa forever, uzoba intombi forever, kodwa it's not guaranteed because uma sifika lesikhathi sivele sifike njengokufa kodwa ungakafi. Uyabona lesikhathi ukufike lokugula okuhlukahlukene, uvela ushaye lokhu kugula ekuthiwa manje awusakwazi nokunyakazisa ikhanda, awusakwazi nokuthatha isipunu uzifunze, awusakwazi nokuzigeza, awusakwazi nokuziphendula embhedeni. Lapho usudinga lo muntu othanda wena, hayi umuntu othanda ukuthi uyini or yini obungamenzela yona or unani. Lo thanda wena siqu sakho othi ngomphefumulo wami mina ngiyoma naye ngisho kuthiwa sekunjani, which is bancane abantu abanjalo. Yabona emhlabeni khona izinto emile uzicabange noma uzibone ukuthi you are capable of doing things by yourself, kodwa khona isikhathi la ongeke uzukwazi ukuzenzela khona, odinga khona ukuthi kube khona umuntu ozothi mina ngizoma nawe. Ngoba uyinyela embhedeni phela, uyinyela ulale kuwona, uphinde uchamulale kuwona, uthi uthemba ukuthi nomndeni ayikho into ebheda njengomndeni. Umndeni kuvela uqhela ume kude lapha bakutshela ukuthi babhizi bayasebenza, we understand, abanaso isikhathi bazokhona ukubona if usikhona isikhathi ukuthi bekubona. Yabona uma ungasenawo unyoko, ungasenawo mhlambe umuntu special umama, ngoba uyena okamele zonke inkinga. Ungabalahleli izandla bonke abantu abasempilweni yakho because you'll never know uzobadinga nini. Bengicabanga nje akukho lutho.